Hai no hai joto no lamsago khakam rokrokna ani channel tini hinge sing Tripura ni by election te kisha kok salai nai by election tamo je furu kono constituency wa ajagani leader MLA eba MP khipa no thangka ba boli zain phano reideka hinge bini chair khali thangke ajaga taisha election haijak mani no hino by election hinge fainai 5 तारिख सेप्टेम्बर ट्युजडे नि दिन बाई इलेक्शन ना थांग दङ त्रिपुरानि एसेम्बली दुइटा चेयर खाली इंजा केबो आचुनाय गरै आमनो सुबुंना थांग दङ 5 तारिख सेप्टेम्बर के 10 तारिख सेप्टेम्बर के साबा आचु थाइमान पास हाइमानले संत थानाय 19 जुलाई 2023 व एमएलए शामसुल हाकी CPIM नि एमएलए बिथांमोननि खबर जतन मानखाना बो 20 Boxanagar constituency ni keplai inggai MLA ingmani tai MP member of parliament Srimati Pratima Bhumik bo 15 March 2023 wa MLA ni post ni resign dei rema bagai bini constituency 23 Dhanpur bo taisha election nai o duita constituency ni election na thang tongo chini Tripura hawo sengjangi election na no phangjong na bagai ono phang sengno naikol na bagai chini bagai laws chini man thaino sunam na bagai lukuni bagai kaham decision na bagai haipano jesak pano kaham ni chongdi no phang tapsu jora busuk jora seng kaham man tong sengjoto no shiu Indian ni election system o dui rokom tong कैसा के लोकसभा ते कैसा है विधानसभा लोकसभा इलेक्शन है जो तो स्टेट नो कैसा कंस्टिट्यूएंसी वाइज इलेक्शन है पासिंग है एमपी एमपी ने भारत में प्राइम मिनिस्टर चंद्र हिंगे विधानसभा इलेक्शन पासिंग के एमएलए एमएलए ने चीफ मिनिस्टर जो तो विधानसभा है जो स्टेट जो time mo ke bune dino batte totono henge o khane by election no sabu sabo vote basanai abo khano ke bo mu ya kho tapsu jora sun thaime henge Tripura ni election no asa khayo je candidate khano aithung dukrom bagai kaham samang tangthung tai je borok kaham no je ro atlu kaham ke samang tang manai no keplai ini bagai asino norak bai next video malai pina ani channel lo subscribe kalian tapok di video no cacat like share hambai